ljudi, igramo Minecraft preživljavanje prvu epizodu. Ja sam ovo već igrao, ali nastavljamo, nema veze. Danas u prvoj epizodi nećemo igrati, nego ću vam pokazati šta sam napravio, pa ćemo onda igrati sljedeće epizode. Vidite. Kao prvo napravio sam bazen na vrhu kuće. Ovdje vidimo neke male stvarčice, ovako vidite, nešto bez veze. Dakle ono crvena ovca tamo, bogom. Pa meni su izašle ovce nekako. Nema veze, pogurale su se, nema veze, popravit ću je to. Ovdje vidimo odmah stepenice do gore do bazena. Ovdje odmah vidimo, kao vidite, kuhinju. Ovdje vidimo ima hrane, ima. Ovdje je nešto sirovo, ja sam ne mislim, ali nema veze. Pa da vidite, ovdje je kuhinja, tamo su stubice bile nekad. Stubice da se popnem do bazena, da nisam napravio ovaj prolaz. Ovdje vidimo sobu koju gledam, malo gledam bazen, gledam tobogan i koju gledam tamo baštu. Ovdje mi je radna soba, tu mi stoje, kad igram sam malo više sam pika napravio. Ovdje je radne table, vidimo, ovdje vidimo kao neke police, ovdje vidimo glavnu sobu, tu ja spavam, ovamo mi je kao neka mašina što sam ja pravio. Vidite, idemo odmah ovamo, sve ovo na živote, imamo ovdje jedan, vidite, ne može. Ovdje vidite neke pećice, ovdje vidimo dva bloka sena, ovdje vidimo, piše, ovo nije ništa, nešto sam stavio, ovdje imamo čestove, tu sam stavio neke bez veze stvari, tu nema ništa. Da, ovdje ste vidjeli moju mašinu. Da odspavamo pa da vam pokažem tobogan, da se sjurimo jednom, da vam pokažem baštu. Idemo da vam pokažem moje stvari vamo. Evo je ovamo bašta. Nemam modela, još nisam napravio, mrzim je. Ovdje vidimo odmah, to je ta, kako se zove, trg, taj prodavnica, kao ovdje vidimo baštu moju, veću, ovdje ispod voda, ovdje ispod ovog kamera je voda. I zadnju građevinu da vam pokaže, to je moja najzadnja i najbolja građevina, to je bazen, bazen više, tobogan koji nije mali, vidite, penjemo se pa onda ovdje, ovdje se sjurujemo, smuljujemo se niz tobogan, smuljuj se, opa, vidite. Ovdje je taj drugi deo kuće, ovdje mi je ta bašta. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjelo, ostavite like, komentar, subscribe, share, i do sljedeće epizode, pa.